Милость Божию в сердце моим, распали, о Пане, Духа Царим. Мы, браты в Христе, єднає нас любов, пісня хвали Богу, хай учиться знов. Милость Божию в сердце моим, распали, о Пане, Духа Царим. Мы, браты в Христе, єднає нас любов, пісня хвали Богу, хай звучить знов. Ми, брати в Христе, єднає нас любов, пісня хвали Богу, хай звучить знов. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pan z wami. I z duchem Twoim. Facet siódmej niedzieli zwyczajnej, podczas tej świętej mszy modlił się o świętych intencjach róż różańcowych, tak samo tych intencjach, jakich je modlиться, aby miłosierny Bóg przyjął ich i za zastupnictwo Matki Najświętejszej wysłuchał. Сегодня у Костеле так само wspominają одну из наших заступниц, святую сестру Фаустину. Будем так само просить, как мы про ее заступництво користались с Божьей любовью, якая не має своих границ, якая хочет отурить, охиснуть кого-то из нас безмерной любовью Божьей. Перепросим за наши грехи, как мы могли с чистым сердцем скласть эту наисвятейшую охвяру. Spowiadajmy Bogu Всемогутному И вам, браты и сестры, что сгрешил я верни, думкою, словом, учинком и занятанием. Моя вина, моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу Наисвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх ангелов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня, до Пана Бога нашего. Нехай змилуется над нами Бог Всемогутный, и отпустивши нам грехи, доведи нас до життя вечного. Аминь. Пане, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Христе, смилуйся над нами. Христе, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Хвала на вышиях Богу, а на земле покой людям доброй воли. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе, дякуем Тебе.
покути, Пане Сині, одинородний, Єсу Христе, Пане Божа, Баранку Божий, Сині Отця, які береш на себе грехи світу, змилуйся над нами, які береш на себе грехи світу, прийми моління нашої, які сядеш право Рожайця, змилуйся над нами, бо тільки ти святий, тільки ти наш Пан, тільки ти найвищий, Єсу Христе, з Духом Святим у хвалі Бога Отця. Амінь. Молимся. Усемогутный вечный Боже, Ты щедро даешь усім, кто Тебя просит больше, не заслуговывают. Будь для нас милосердный, пробач нам грехи, які покоять наше сумление, а так само дай нам то, в чим просить Тебе не отважаемся. Проспана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який з Тобою живе и владарит в едности Духа Святого, Бог праздник все веки вечные. Амінь. Читание книги пророка Аввакума. «Докуль я, Пане, буду кликать, а ты не чуешь? Докуль буду кричать тебе хвал, а ты не ратуешь? Того, что показываешь несправедливость и глядишь на несчастье. Рабунок и гвалт тебя отдо мною, и возникает спречки, пустые разлад. И сказал мне Пану отказ. Запиши, что бачишь, и растлумать на таблицах, то вчитать мог легко прочитать. Бо тое, що бачиш, призначене ще на певний час і говорить про конець, не шукає. Коли на вас буде марудить, чекай, бо прийде обов'язково, не споздиться. Ось знемагає той, у кого несправедлива душа, а праведний буде жить, дякуючи своїй вірності. Это Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. На голос Пана сердц не закрывайте, На голос Пана сердец не закрывайте. придите, заспеваем Пану, ускрикнем Богу, скале нашего збавления, станем с подякою перед обличием Ягоным, у песнях ускрикнем Ему. На голос Пана сердец не закрывайте. Придите, поклонимся и упадем, уклоншим перед Паном, який нас створив. Бо Он наш Бог, а ми народ Його найпаши, і овечки Його найруки. На голос Пана сердец не закрывайте. О, как бы послухали сегодня Ягоный голос, не робите жорсткими сердце ваши, як умериба, як на пустыне у день масса, где меня спокушали айцы ваши, выпробовали меня, хоть и ваши ли справы мои. На
Читанием другого послания святого апостола Павла до Тимофея. Умилованы, нагадываю тебе, как ты распаливал дар Божий, який есть у тебе разу складания моих рук. Потому что Бог дал нам не духа боязни, а силы, любові и твердости. Ведь не соромейся сведчення нашего Пана, не мене вязні ягоную, але поводле силы Божией долучися до терпения у деле Евангелия. Тримайся прикладу здорового учения, якое ты чув от меня в любові и веры, які у Христі Єсусі. Ти пригожий скарб заховай, дякуючи Духу Святому, який живе у нас. Это Слово Божие. Дякуємо вам Богу. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Слово Пана триває навіки, а тим словом есть добрая новина, обвещенная вам. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. И с Духом Твоим. Читание Святого Евангелия Павла Луки. Хвала Тебе. У той час апостоли сказали Пану: «Дадай нам веры». Пан сказал: «Коли б вы имели веру с горчичное зерня, вы могли бы сказать смоковнице этой: вырвися с коренем и пересадися у мора, и она бы послухалася вас. Хто з вас, маючи слугу, який аре або пасвіть, скаже йому, коли он вернеться з поля, як прийдеш, одразу сядай за стол? Наоборот, чи не скаже йому: приготуй мне повечерять, и, подперевяжавшийся, прислужи мне, покуль буду есть и пить, а после будешь есть и пить ты? Чи буде он дякувати слузі этому за тое, что он виконав загаданное? И вы так само, коли виконаєте все загаданное, вам кажете: мы никчемные слуги, бо зробили тое, что повинны были зробить. Это слово Пана. Хвала Тебе, Христе. Сьогоднішнє Божє Слово говорить нам, що ми з'являємося сліпими. В сучасному світі все бачимо, але у духовному світі ми чогось до кінця можемо і не розуміти. Коли хто до вас прийшов і сказав, що знайомих, що я знайшов добру працю і буду на місяць заробляти $4000, що б ви сказали? Супер! А може, це не супер? Може, ця праця зруйнує його життя? Откуда ми ведаємо? І розвалить його сім'ю, відтягне його від Бога, накерує тільки на матеріалізм, відкине найважніші коштовності духовні. Або хтось би прийшов за знайомий і сказав би, що познав супер добру дівчину. Топ-моделька, пригожа. І ми сказали: супер. А може, для його це кепський напрямок? Кепская дорога. И гэтыя два прыклады звычайныя, выдуманыя мною, говорят только одно, что мы сапраўды у жыцці трошки сляпыя. И поглядим, что тут пытаюць вучні. Апостолы сказали Иисусу: «Дадай нам веру». Так ладно, коли мы будем читать еще другие тлумачения, дозволь, как мы лепей бачили. Как мы лепей бачили вачыма веры. Не тое, что нам потребно, а не тое, что послужит для нашего добра. И это и есть сенс нашего життя. Как мы десьти не загубилися, але да и шли до целю, до якого мы покликали. Коли нам так здається, що ми в житті все вельми добре робимо, Ісус Христос неоднократно подає приклад, говорить, як ми у нашому житті були як діти. А чи, коли поглядіти, гэтыя дзеці добрыя для бацькоў?
Ми ведаем, што і не слухаюць. І можа не ходзіць на заняткі ў школу, і можа не хочуць дапамагаць, а можа ганармуюць замест таго, каб выконваць сваю функцыю, быць дзіцём, дзесьці суперечыць бацькам і прыносіць яшчэ больш шкоды. Але ж гэтыя дзеці, чаму Пан Jesús гаворыць, каб мы былі дзеці Божыя? Ці скіроўвае ўвагу на гэтую рэч? Не. Таму што гэтае дзіця, яно сапраўды нічога не зарабатывае. Яно нічога не прыносіць матэрыяльнага. Яно толькі ўсё творе, яго трэба выхаваць, посвяціць яму час. Таму Ісус Христос падае гэты прыклад, каб мы былі як дзеці. У сэнсе такім, да гэтага апошняга сказу. Калі выканаеце ўсё, што загадана вам, кажыце, мы нікчэмныя слугі, бо зрабілі тое, што павінны былі зрабіць. Чаму? Бо дзіця каму заўдзячвае ўсё, што мае? Выkształcenia, wychowania, яду, сон, здоровье своим бацькам. Не сабе, а мы. Кому заўдзячваем тое, што маем? Толькі выключна сабе. У дачыненні да гэтых слоў, якія Ісус Христос гаворыць, слуга нікчэмны я з'яўляюся. Калі бы хто з вас прыйшоў і камусьці бы ўдаўся вельмі добры дзень, добра выспаўся, добра быў на працы, ўсё выканаў, вярнуўся, паглядзеў, можа, якісьці добры фільм, альбо прачытаў якусь добрую кніжку, заняўся дзецьмі, добра памаліўся, быў час на малітву і паглядзець, сказаў, што? Ісус Христос гаворыць сказаць гэта слово. Слуга я нікчэмны, я выканаў усё, што мне загадана. Усё, што мне загадана. Святы Павел неаднакратна будзе звяртаць увагу на што? Ён скажа так, калі я быў фарысеем, калі выконваў усё Божае права, я быў, напіша у пасланні, я быў перакананы, што я раблю ўсё паправільна, я з'яўляюся прыкладам быць добрым тым, хто ідзе згодна з Божымі запаведзямі, выконваю Божыя запаведзі, выконваю ўсе прыпісы, якія знаю ад Мойсея, паступаю так, як закон гаворыць. Я сам законны, на якого гледзячы павінуўся слухаць. Але сам напіша ў пасланні, але калі я пазнаў Хрыста, я зразумеў, што гэта ўсё нікчэмнасць, непатрэбна, ні навошта на непрыдатнае. Чаму? Бо, гледзячы на гэта, гаворыць, чалавек сам на сябе накладвае якоесьці права. Буду захоўваць Божыя запаведзі, так, туды, як буду не злоўжываць алкаголем, буду маральным чалавекам. Маю рамкі, я в гэтых рамках упісваюся, роблю ўсё. Мне больш збаўлення нічога не патрэбна. І гэта найгоршае, бо гэта паказвае, што мы самавыстачальныя. Нам больш нікога нічога не патрэбна, калі мы паверым. А калі мы дзесьці штосьці не выканаем, то мы начинаем засмучацца. Мы себе абмежавалі гэтым правам, і мы не выканалі яго, і мы уже ходзім трошки смутныя, бо дзесьці нам штосьці не ўдалося. Мы себе пастанавілі, што такія хочам быць, а нам гэта не выходзіць. А Павел гаворыць, што гэта ўсё надарэмна. Не ў гэтым сэнс нашага жыцця, не ў гэтым сэнс нашай веры. Бо калі мы будзем так паступаць, то наша вера будзе, дай нам веры, нам будзе абмежаваная. Таму фарысеі, яны былі перакананыя, што яны збавяцца тым, што выконваюць. Але яны себе аблажылі рамкамі. Гэтымі рамкамі хацелі аблажыць людзей. А Ісус Христос гаворыць, ні на гэта дазволення не патрэбна. І святы Павел напіша, і я зразумеў, што не гэта. Пазнаць безмежную Божую любоў. Ісці наперад, не падаць. Калі хто з вас быў у гарах, так ідучы у гарах на якую-нибудь вышыню, ідзем, а перад намі што, перспектыва толькі аднаго. Гэты пад'ём, гэта вяршыня, на якую зносіўся, і камыкі якіесьці, па якіх мы ступаем там, большыя, меншыя, альбо скалы якіесьці. Часамі там кусок зямлі пагладзіцца, травы, на якую наступім. Але ідзем вперед. І што мы бачым? Нічога, замучанне наше, лёгкі выплёваем, уже не углядушимся. Але ідзем. А навошта мы туди ідзем на другу? Каб за хвилинку обернуться і поглядзець на перспективу пригожого краєобразу, який Бог створив, гэтую прыгажосць. Я, например, как хожу в горы, хто мне, а я ходил в горы, каб поглядзець на гэтую вышыню, на гэтую прыгажосць. І забіраўся чым найвышэйшую гару, шукаў чым найлепшае натвора, каб было паветра чым найчышчэйшае, каб як найдалей убачыць, зрабіць найпрыгажэйшы фотаздымак. А ў гэтай усім
прославить Пана Бога, бо это все Ён створил. Не человек, не учеловечил моц это створить. А это все Бог учинил. Не я, что я туда вошел. Нет. И нужно было створено Паном Богом. І ідучи в нашому житті у горах, коли йдемо, то самі йдемо под горку, то самі йдемо з горки, а не надо йдемо з горки, і так йдемо под горку. У певному моменті і знову будемо зноситися, і знову будемо вище. І так це є у нашому житті духовному. Ми себе обмежували, нам здається, що ми йдемо з горки. Це просто доверие своє життю. Коли все виконав добре, то не приписуй себе, скажи, нікчемне слова. Виконав все, що мені загадано. Но когда он мне Пан Бог здоровья, когда он мне Пан Бог ласку. Тому я иду далее, направо. И коли здається, что я здесь всегда как залезка усходит на эту гору, вершине духовной. Я схожу вниз, да и так я иду наверх. Но я за книгу и знал, зразумею, что поступаю в житті неправильно. И буду хотеть наново подняться у гору, узвищиться. И не треба чекать. Прихожу это, пока борешься, пока змагаєшся, то ти переможця. Сестра Еммануеля колись сказала, есть две хвороби сучасного чоловіка. Перше, учора, колись то я був міністрантом, колись то я належав до хора, колись був алі молитву, ходив на азу, на встречу, суботка була, алі колись я був, альбо хвороба другая завтра. Так, буду завтра менять життя. Так завтра, може, добре, може в этом месяце уже так 5-4 числа, 5 числа сегодня. Все в этом месяце уже может не поспеем. А уже от листопада, направду, я розпочну зміняти своє життя. Прийде листопад, може, листопад уже, а маленько не згодно ще 2 місяці. Ні, добре, 26 виходить, напевно, возьмусь на себе. 26 год, там ще щось тебе буде, там ще щось все повстане. І так, чоловік живе. Учора я був колись добрий, а там в перспективе я хочу быть добрым. А теперь? Что я теперь роблю? Что я теперь своим життем роблю? И это тому, хотя я словы апостолов Иисус является, да дай нам веры. Не так, как будет завтра, не так, как было вчера. Да дай нам веры, да поможи нам узрастать в этой вере. И Бог на разные способы да помогает нам узрастать в этой вере. Так, например, один мужик трапил до шпиталя, не рассказывал. Трапил до шпиталя с хворобой. Хвороба смутная. Лежал в этом шпитале несколько месяцев. А пока лежал в этой шпитале, сподобалась ему одна пеньярка, докторша, яка їм займалася. Він кожен ранок тут чекав, коли наприйде. Йому ліки. Він закохався в якийсь спосіб. Закохався. А я про це нічого не говорив. Йому приємно було, коли вона приходила, він її розмовляв, флиртовал, брал леки и все. И ровно 2 месяца прошло, и пришла лекарка, и говорит, да вас мою радостную новость. Вы здоровы, завтра выписываем вас. Радостная новость для этого мужика радостная, а сразу смутная. Моя любовь прошла, завяли листья. И так далее, и так далее. Смутная и радость. И так идет с Иисусом Христом. Когда мы приходим и молимся в особенный способ, когда у нас якась хвороба, якась тяжкость духовная, мы тогда клянчим, молимся. И в этом моменте начинаем закохаться в Пану Иисусе, у Богу. Мы чуем, что Он заправды нас слухает. Он нас успокаивает, Он нам дает эту насолоду, а не помогает нам зрозуміти эту хворобу, яка на нас прийшла. І в певному моменті, як чоловік знову отримовує здоров'я, неоднократно можна було подавати 1000 прикладів. Що йому і знову Пан Бог не потрібен, йому і знову та молитва вже так, якийсь спосіб. І знову скаже, колись як я хворів, то я молився. Тепер ти мав здоров'я, чекаю, коли знову захворів. І смішно, побачите, я скажу, але це правда. Що це дитя, яке народжається для батьків дає, приносить свою свою дає гроші, не забирає. Дає шмат часу, ні, краде дитя, бо треба вставати зранці і ночі. Але, чи є яка вигода з цього дитя, яке народилося матеріальне? Ніякого! Є тільки одна справа, яку дитя приносить. 1000 проблем. 1000 проблем. Але, коли це дитя захворіє, і батьки продадуть і машину, і біжутерію,
І все, що треба, щоб це дитя отримало здоров'я. Таке найважне. І так само Ісус Христос. Ісус Христос для нас. Коли ми захворіємо, Він готовий, продав самого себе на крижі за кожного з нас. Як дать нам віру, як нам допомогти імкнутися до святості. Просимо. Затим, подчас сьогоднішньої святої мши, як це є слово, задай нам віри, а й додай нам бачити лепі. Може, не в очах этого свету, але это бачить Бог. И как он сами разумеет эти тяжкости, а может эти радости, которые до нас приходят, что про это хочет до нас Бог промовить. И как мы памятали, что идучи с горки, не обов'язково мы идем вниз, а будем с часом подниматься. И апостол раз, покуль я змагаюся, то я иду в добром напрямку. Віродіна Бога і сам слава. Славиться неба и земли, усякого вашного и неважного, и уродиного Пана Иисуса Христа, Сына Божьего одинородного, Зайца нароженного, перед всеми веками, Бога от Бога, светлого от светла, Бога соправдного от Бога соправдного, народженого, а не створенного, одиносудного Отцу, раз якого все сталося, и Он для нас, людей, и для нашего избавления, зашел с неба и утеловился от Духа Святого, с Девы Марии, и стался человеком, укрыжованный так само за нас, при Понтским Пилате, был замученный и похованный, и на третий день воскрес, по воле Писания, и взошел на небо, сядет праворуч Отца, и снова придет в хвале, судить живых и померлых, и его благодарству не будет конца. Веру в Духа Святого, Пана и Животворцу, який Зайца і Сина походить, якому разом з Зайцом і Сином належить поклонение і хвала, який промовляв праз пророков, веру в один и святый католический апостольский костел, вызнаю один и прост для отпущения грехов и чекаю воскрешения померлых и життя вечного в будущем свете. Про Ісуса Христа, який свою кружову ахвяру вислужив нам годность дітей Божих, за вірою представим нашему Отцу в небе потреби Костела и всего свету молимся за Святый Костел, как он узрастал у свідченні єдності і любові, та яких його покликав Ісус Христос. Це просим. Выслухай нас, За Святого Отца, как он давал надею покривдженим и нес світло віри усім людям. Це просим. Выслухай нас, За служенство нашей парафии, как охвярованная ими сакраментальная ласка узмацняла их, сприяла отказному выконанию семейных обовязков. Тебе просим. Выслухай нас, За женщин, які хочуть забити зачатое в їх життя, як віра у любов допомогла їм супротстоять греху. Тебе просим. Выслухай нас, За ружи ружанцове, так само в тих інтенціях, яких я не моляться, як добрий милосердний Бог, за причиною Матері Найсвятейшей вислухав їхнє просьби. Тебе просим. Выслухай нас, Нас тут собраних, как нашу делу святой мши с кожным разом приносил все больше богатый плен. Тебя просим. Выслухай нас, Всемогутний Боже, Ты нам николи не отмовляешь у своей допомозі учеников. Мы завсёды звертались до Тебе и до нашего Отца, Брат Христа, Пана нашего. Аминь. 197. Крови вода, что проливаться от сердца Иисуса, я крыница милосердности для нас, дарит, даряем. Крови вода, что проливаться от сердца
Молитеся, как мою и вашу офиару принял Бог Отец Всемогутный. Нехай Пан Бог прийме офиару з рук Твоих на прославление и хвалу имя Своего, от Отца на користь нам и всему костелу святому. Просим Ciebie, Boże, przyjmij ustanowioną Тобою сальвафиару, освяти нас страсть святые таямницы, у яких мы Твои слуги удельничаем, и вспомни у нас святую справу откупления, праз Христа Пана нашего. Аминь. Пан с вами. И с духом Твоим. Укору сердце. Узносим и до Пана. Дякуем Пану Богу нашему. Годно это и справедливо. Направды годно это и справедливо, слушно и избавлено, как мы завсёды и всюды Тебе складали подяку. Panie święty Ojcze, всемогутный вечный Боже, Твоя безмежная слава выявлялась у Ты, что Твою Божию моц пришел на допомогу людям, и про Своего Сына, який стал человеком, вызволил нас от вечной смерти. И таким чином усіх, кого загубил грех, вернувши життя пред мертвых повстання Пана нашего Иисуса Христа, праз Яго Твою велич прославляють хори ангелов, які завсёды радуються перед Твоим обличием. Просим, как и наши голосы долучались до их, разом с ними ускликаючи. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей. Хосанна на вышинах, благословенный Той, кто приходит у имя Пана. Хосанна на вышинах. Zapravdy Boże, Ty święty, krynica усякой святости, тому едности с усім Kościołem, у pierwszy dzień dnia, kiedy Jezus Chrystus u was prosty spaslał na apostola Ducha Świętego, przez Chrysta prosim Ciebie, всемогутный Boże. Освети, которые дары на Твоего Духа Твоего, как они стали для нас телом и кровью нашего Пана Иисуса Христа. И Он, коли добровольно выдал себе на муки, взял хлеб и подяку Тебе складаючи, ломал и раздавал своим учням, кажучи: «Берите и ешьте з этого все, бо это есть тело мое, якое за вас будет выдано». Podobnym czynem po wieczery uziął kielich, znów Tobie podziaku składając, podał swoim uczniom, кажучи: «Берите и пейте з Jego все, bo это есть кielich в крови моей, нового и вечного заповету, якая за вас и за многих будет пролита для отпущения грехов. Это чините на мою память». Это великая таямница веры. Обещаем смерть Твою, Пане Иисус, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего преступления. Wspominając śmierć i związek powstania Twojego Syna,
Wieruję Tobie, Panie, chleb życia i kielich zbawienia, dziękujący, że uczynił nas godnymi stajać przed Tobą i służyć Tobie. Покорно молим Тебе, как усих нас, приймаючи тіло і кров Христа, Дух Святий собрав в одно. Пам'ятай, Пане, про костел Твой рассеянный во всем свете, удосконаля его в любови разом с Папом нашим Львом, Біскупом нашим Юзефом и усім духовенством. Пам'ятай так само про братов и сестер наших, які обоснули в надії на воскрешення, і про всіх, хто в ласці Твоей одійшов з этого свету, и дозволил убачить святво обличия Твоего. Просим Тебя, zmiłuйся над усіми нами, как мы заслужили удел в житті вечным, у едности с Наисвятейшей Богородицей Панной Марией, со святым Юзефом, ее бранником, со святыми апостолами, святым Архангелом Михаилом, Яном, Павлом, другим, сестрой Фаустиной, благословенным Отцом Брониславом и всеми святыми, які спрадліку подавалися Тебе, как зими мы хвалили и прославляли Тебе, праз Сына Твоего, Иисуса Христа. Праз Христа, с Христом и у Христе, Тебе, Боже, Ojcze Всемогутny, у едности Духа Святого, уся пошана и хвала, разу все веки вечные. Молимся за Отца Небесного, як нас научил Иисус Христос, Отче наш, который есть в небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего ежедневного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим. И не уводь нас в спокусу, а избавь нас от злого. Просим Тебя, Пане, избавь нас от всякого злого. Дай ласкаво супокою дни наши, да положи нам милосердности Твоей, как прибыли за все и вольны от греху, и захованы всякого неспокою, чакали исполнения счастливой надеи, и притча Спасителя нашего Иисуса Христа. Бо Твое ласка и милость, и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим, супокой покидаю вам, супокой мой даю вам. Просим, не зважай на грехи наши, але на веру костела Твоего, и будь ласкавы згодно с Твоей волей одарить его супокоем и едностью, які живешь и володариш на веки вечные. Аминь. Супокой Панна, нехай завсёды буде з вами. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою. Божий, який береш на себе грехи світу, змилуйся над нами, баранку Божий, який береш на себе грехи світу, змилуйся над нами, баранку Божий, який береш на себе грехи світу, одари нас упокой. Вось баранок Божий, вось той, хто бере на себе грехи світу, благословленные, покликанные на вечеру ягоную. Пане, я не варты, как Ты войшов до меня, але скажи только слово, и будет оздоровлена
вся душа моя. Вирубание церковь, хвалим нас усіх. Зірвала церковь, стався Божий Син, та заград любові, Кришна кричить зраз. У костёле сакрамента найсвятейший стать. Ты глядишь у вечность нас, где чакає рай, і до серця притуляєш. Ти даєш мені силу, посилаєш мощь, дариш мне спокой там, где чужая ночь. Ты мой порабунок, не загину я. Бо меня тримає моцна Божая рука. По житті з тобой пройду, хоть на свету край, и не встренуся с бедою. Прагну жить тобою, бо ти Бог живий. Ти мой шлях надійний, годний назавжди. Син Отця справедливий, наймудрейший син. Ясной правдой святи Божа, верным прозрякий. Зникне боль тревоги суд, промене журба. Вот и Пане идёт со мною. Будет честь и хвала и прославление Иисусу, честь и подяка вечно, хай будет вечно Иисусу, честь и хвала. Хай будет честь и хвала и прославление Иисусу, честь и подяка вечно. Хай будет вечно Иисусу, честь и хвала. Хай будет честь и хвала и прославление
Єсусу честь і подяка, вічна, хай буде вічна, Єсусу честь і хвала. Молимся. Всемогутный Боже, учини, как удел в этом сакраменте, натали в голоде праву наших душах. И учини у нас подобными до Христа, якого мы приняли, раз Христа Пана нашего. Объявы. 5 костричника. Это сегодня вспоминаем святую Фаустину Ковальскую, Анну, такая обвещая свету Божию милосердность. 7 костричника во вторник урочистость Матери Божией Руженцовой в нашей парафии. У нас это головное свято, святую Мшу Пустовую 19 годин, только 19 будет границы, узначали ksiądz Геннадий Кухаревич, попередник робот этой парафии. Теперь, які працює по дорозі Ізобільники, так само в Лютибуді переживає свій серебряний юбілей святарства і золотий життя. 11 костричника у суботу у спомин святого Яна 23-го папы. Руженцовое набожество у нашей парафии отправляется штоденно перед святой Мшой у 18:20 у месяцы. Костричники с разважаниями перед каждой святой таємницей. Пам'ятаємо про слово Марії у Фатимі. Діти, щоденно моліться на Ружанці, як просить супокой у світі, а в яким супокої так само просить у інтенції молитися Папа Лео XIV, а в супокої і мирі. 2 листопада відбудеться бал усіх святих у домі катехатичним. Після святої мши у 12 годин запрошуємо прийняти уділ дітей і молодь, а так само перепрануться за святого. Зближается месяц листопад, коли особливым чином молимся за наших близких померлых. Тому уже можно приносить карты для выпоминки для святоров. У закрыстую карточки находятся наприкінці каплицы, як справа, так и слева. Коли ласка, пишите выразно, как можно было поправильно потом как переписать и рассчитать. Припоминаем, что в нашей парафии отбывается катехеза. Так само отец Петр от отцов кармелитов Босых з Мінська запрошає на зустрічу молоді у Париж у годі 25-26, яка відбудеться від 25 січня по 4 студеня від 18 до 35 років. Така молодь може поїхати. Больше подробная информация находится на дошце объявов. Каждый год во всем свете ладится молитва миллион детей молится на Ружанце. Все это она отбудется во вспомин Матери Божией Ружанцовой 7 костричника уже у 20 раз. Тому так само и в нашей парафии хочу просить архиепископ Юзеф Станівський, как в каждой парафии заладить такую молитву. Тому запрошаем 7 костричника у 18:20 детей, как разом молиться на Ружанце об супокое и мире во всем свете. Адорация Пана Иисуса в Наисвятейшем Сакраменте от 14 до 19. Так само сегодня переживаем, не только сегодня, а прошлые дни переживаем День наставника. Тому хочем спласти наилепшее пожелание для всех, кто является наставником и выхователем, просячи для кожного з вас потребних Божих ласк і дякуючи за вашу працю, відданість і служення на користь молоді і сучасного світу, як так само керувалися у своїй науці правдою і супокоєм, об яких вальчить, змагається святий Архангел Михаил, а так само і Божою любов'ю і милосердістю, про яку говорить свята сестра Фаустина. Дякуємо за ахвярування на будову святині,
супольную и индивидуальную молитву, за спев я праву літургічну за прибирання каплиці і тим, хто дежурив. Помолимся за усіх тих, хто святкує дні народження, іменини, юбілеї, хто чекає народів дітей, за наставників, за добродіїв, виродавців нашої парафії, так само обновив добродіїв будівництва Санктуарі Божої милосердості, і за нас, доручаючи кожного по отцовку, опеці Матері Божої Твоєї, обороні отдаємося. Святая Богородица, у наших потребах не погашай молением нашим, и от усялякой злой пригоды выбавляй нас завсюди. Анна хвалебная и благословенная, о Пане наша, опекунка наша, утешальница наша, Ты заступница наша, Сыном Своим нас поеднай, Сыну Своему нас заручай, Сыну Своему нас отдавай. Добре, что приходите, что есть, примите Божие благословение и памятайте все про космичника у 19:00 тут, на улице, везде, хоть поместится посылка на просвет. Переживаем, пусть Пан с вами. И с Духом Твоим. Нехай вас благословляет Бог Всемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Аминь. Идите в супокое Христа. Дякуем Пану Богу. Святый Архангел Михаил. Бережи нас у змаганні, будь нам обороною, супроть спокуси і масках злого духа. Покорно просим, нехай его знищить Пан Бог, а Ты, князю войска небесного, могутностью Божией, скинь у пекла шатана и інших злых духов, якие нас губу душ свою спасите. Аминь. 82. Вітай, зорка моя.